Ο παππούς μου ψήναμε και είχε ανέβει στις σκάλες και μας είπε ότι ζαλιζότανε. Вона так казала, нічого говорити не вміла. A nechápala som jej slova. Detko sa nevedel obliecť, mal teda problém s obliekaním a stará mama zistila, že má poklesnutú ľavú ruku. Kedy teda našťastie ten starší ho našiel včas a Sabía que era un ictus y si me ponía nervioso podía tardar más tiempo en hacerlo y Έλεγα στη μαμά, πάρετε 112, πάρετε 112. Και πήραμε το 112 και ήρθε το ασθενοφόρο, το πήρε και τον πήγε στο νοσοκομείο. Έκατσε 1-2 βράδια και αυτά. actué rápidamente porque no quería que se pusiese peor mi abuela.